Dia itu muna. Itu sekretaris beda. Jom di tempat. Nama buka banget tol untuk ikan lain. Nama buat tuan digodang. Besok doa kain akta mau dong kita. Dah tamat dah. Kalau proyek yang boleh patiangan, media. Oke mak. Bapak musim nabi siap. Dari mak. Diari sasadarion pemaari nadinadihon di Jehovah. Timar hije perayaan Hari Kartini KPR Hakai resok khusus bantu hati Hakai resok khusus Mulia Rejo Marulupulu Marlas Kiroha Mahita Saduhutna di Bagasan Udauta Sadarion Asagale Marulupulupun Pasu-pasu Pahibakon Harajaun di Bata Arlubobi Tu Haudion Dohon Tu Hamajuan yang kapalayanan dina di tonga-tonga ni keluarga nang di tonga-tonga ni Huria alani yang pandemi naing membuka panatorong aduh nadamang maju tu debatan abang sitok palangit dohon tanah nunga dia luluan damang tu debatan anak palangit dohon tanah nang asesina alulog damang ma tomata Tuhan Yesus Kristus si Padua dan si Pangulo tolma pardosa alulog damang ma tutot di portadia na maggonggong na manguluhon pagdalangan di gulo niya ka na persiya karong mobil ruas ni Huria akay mularet nunga yung dulu mata awang anak dohotot di Porgadia di Babangkit di Bataro Panggonggomi di negara siap presiden gubernur bupati camat kepala desa sahatu kepala dusun alani alulog damang ngadong tupak Gonggomi ngadong di Porgadia nunga dia lulun damang tu Panggunggomi ada Portibion lulun damang ma Kumataraja nata soribada nama gonggong kakak kelas di roha di tonga-tonga rumah tangga nang di tonga-tonga di pelayanan di Kuriana mula di mga kapatiran nunga buat kami itu ada gondang, gue mah hudul ruas di Huriata selalu. Naik mana terpahami, halaro di Huriata yang dulu nama Pak Dida, pengurus KPR, dohon panitia inti di Parayanam. Di dodor nyatar semati, di mulana, nunggu adok katai, dalam sahur debat haru katai, dalam debat haru katai, mama gondang mulai. Nunga ada damang gondang mulai di Bagasa Stikion sudah dua ruas di Hagai terus mulai itu bisa naik tahap nama godang tahap nama juga marsoba tempat tadi barang soal itu nih hatana do soba ma dahoba di mana benda mama gondang soba
dunga beda manggot ala nilang patinani mabarita dua ya orang
Jadi boleh ada itu kan? Boleh ada mandi. Dibuat nada jadi mainan, sambutlah salam mereka. Buat menghibur tuan dan puan, hendak dimasak dalam loyang, lalu dibuka joget pintu pisang, dirangkaikan terus, cek bilah saya.
motor karo baru bata di pas. Ini pusat kita. Ini dia
sini sebentar. Iya, mundur lagi. Oke. Silakan. Hidup RA Kartini. Hidup Sektor 4. Marilah kita saksikan nomor putih 4. Musik.